Waktu datang abang iting ke Kutadokan, datang udan baho yang amat deras lah. Tersengget abang terheran-heran, sebab mama iting udah lama nggak kesana. Untung rebibisi baru ginting, tertutur kami di tengah dalan. Iya na kami manku rumah na mendaging babi kecap pakai sayur pahit, mendaging babi kecap pakai sayur pahit, mendaging babi kecap pakai sayur pahit.